This morning, I had a lot on my schedule. I had foreign ambassadors coming to present the credentials. So when they told me that the iTatau was coming too, they said, you have to reschedule, get them to come in early because I want to keep the cup here until after the games. The Chief Executive Officer, Fiji Rugby Union, Mr. John O'Connor, the Board and Management of Fiji Rugby Union, the team accompanying the Women's World Cup trophy from New Zealand Rugby Union, Tim Kelkson, Adelita Sotutu, Nick Roland, and Arizona Ledger, Fijian team members and officials, Fiji under-18 girls team and team management, distinguished guests, ladies and gentlemen, Meo Sambulare, and good morning. On behalf of the government and the people of Fiji, I welcome you all to the State House. I'm extremely pleased and equally proud that you are able to welcome and host the Women's Rugby World Cup on its tour to Fiji ahead of the World Cup in New Zealand next month. Allow me to first congratulate Fiji's very own women's team and the benefactors who have worked tirelessly and have made women's rugby a phenomenon of our times that is growing at an unprecedented rate. This growth is opening doors of opportunity for our women and girls all over the world. And I wish to commend the efforts of the World Rugby, as well as major bodies such as the New Zealand Rugby Union, for its contribution towards the World Rugby Plan 2021 to 2025 new Women in Rugby brand and the Try and Stop Us campaign. Receiving the Women's Rugby World Cup trophy as the patron of the Fiji Rugby Union gives me great pride and further solidifies my unwavering commitment to the role. It awakens in me with renewed vigor, and I hope that this inaugural tour of the Women's World Cup trophy shall be the beginning of the many more tours of the Pacific for years to come for the continued growth of women's rugby. To all those present here today and to the organizers of today's event, we applaud you for your tenacity and commitment in organizing the logistics around the tour and making it happen. On a personal note again, as patron of the Fiji Rugby Union, I hope that this tour shall open opportunities in the not too distant future, that in the spirit of inclusivity that there shall be an opening for the development of wheelchair and physical disability rugby. In viewing the itinerary for the World Cup trophy, I see that they are to visit schools around the Super Great area before a tour to Lambasa, my hometown, for taking the trophy that far, and then on to Rotoka before it departs for New Zealand at the end of the week. I invite all Fijians not to miss the opportunity to see the World Cup trophy in passing or take time to see the trophy should it come to a location near you. Ladies and gentlemen, in conclusion, on behalf of all Fijians, I offer our shared well wishes and blessings for the 2022 Women's World Cup and to the accompanying team on this final leg of the Women's World Cup Tour. May the Almighty bless us all and Nakapokalebo. Presidente di non da vanur. Wabusha talsu numuru dalniam. I da motele numuru chuchu con turana timagota na toki bolatanga. Wow! Oi. Wabusha talsu na chuchu wa turanga na balingi. Turana kini toki. Naka. In bilingo talaga ni Bingarabi na laman ni Chuchu ni Kurana President kamuru mutachiu kamuru maroreti kuna kena Garabi chu ni Chuchu batura. Naka. Uri chu kun don laula ko sa nabechuma numuru matabur na bungbung lindai. Na ilaula ko men volleyball ni rugby ni nomor 1 mo na dapat na turana chairman
orang na CEO may buat talaga na President ni Ragavini ng Dobono sa kay natin na wala isa na Ratu. Nasa. Makin matayval kasaran dapat siya ng murmat na matatim ni Fijian, matatim ni Marama din Dobono. Na kamu na sa kalau betul siya ng murmat at siya ng iTatau sa siya. Nawalimu naka. Sa rumah tadi pun nak kadi ni non rumah tentu which, kalau bibi nak kadi ni kalau non rumbul. Karena bibu nuya ni non loman ni bulugen dan ni mana pergi non tama non tapun nuan satu ni buru ni maram. Naka. Segi batai tal cengan ni un mer baita bin satu ni maram non tapuru. Untuk betal cengan nama timi ni ada 18. Dengan lewa karena lagu tal cengan ni Silan. Dan soto-soto para sulit cikin, mereka vital saya kan 21 menit teman. Murid ngaji bono turang na jadi sampai marau cuma nonton bono na singnya kan, nak kena rawat cimen dan biru ni buru-buru bertuna liabit. Jika mini kotele bina non rengu non tu tim ni marama mereka lawan talangan mereka lay. Berapa mungkin cimen nalay rawat tamen na soto-soto kasar kadi juga na lomo ni bulan Oktober kina bulan November na bulan July. Yaka. Lasa datung karena cuma nambung ni na kena siko cuma na lomo ni cuci. Na bilo karena level tinggi ni cuma lomo ni bidan na makau sa tu teman. Kamu na sa wanita itu no tetap na kena na gona ni sibu-sibu cuma lomo ni cuci. Kere cuma lomo ribi bangal alatai na lomo ribi serik kina non rumbula. Renda besar tal cuma na coach. Naitasi ni Rusia Ruakul. Nasaan doon ni kaya cuma matingi me kota na matay ni tim ni maram. Na soto-soto ni buru. Cuma na kaya nalingan ni Bingaran. Na cuma sa kau naita mo siya sa Raruni. Na non rabono sa kau balat ni cuma. Greg Smith. Cuma sa kau naita ino kemal. Aseli tiga rutumo. Bagi na kaya daw ni Bingaran Jennifer. Bagi na buniway na som. Karena dah besar cuma toko na sa cuma tim. Karena muruing kata itu ni cuma telangan orang na cemen ni Fijian President ni mamukawai ni mamiwa bibi tingin cuma tim belatan ita bibi sarak kedi bicu na releci dan nabuno Islam ni balang-balang sana mas ni kamunangan iTatau serba orang cemen na boleh Fijian President na kena Wiliame na inaten na buana kulisan orang fikir ni matin tu kumbun cuma orang na kuniwala tu kamba Berbasanga, itu cuma orang balarok tu rekit, orang lalu niwal. Kita matin tu vio kan ingat kan atau apa. Serba terocen dalam cuci waturan. Presiden ini nonton matin tu which nunggu nusa. Gemetale nunggu cuci waturan kan tu mau tuan takin bola tangan. Kene muri Ratu. Yeah. Ta dingomi tu mutara masalah waturan ah. Masalah samai tetu weti nai lalau ni singeniwa. Elolo ni ganga. Lalu anak mata itu yang mati itu biti. Masalah usaha sertu maina mata bos ni rakabi. Mati itu biti. Mana mata bos ni dere. Mana bilu tai tu orang anak presiden dia tu orang tu inaten. Roti Cuba. Enra apa dislis. Mata ni bitu mata buli jangan tahu ni bitu ber. Masa salah betul mai. Singare ni. Salah pada tu mai enra ngonel lewa. Enra ngonel lewa na mata tai tu angka untuk maten tu. Inang gitu lewu. Ni rakabi bulu-bulu. Inro soto-soto maram. Sa elo bading tu ni bale lewu. Sa bading tu untuk wanway domatelebu. Ina tarne brelua. Ni mto lo mai. Me bala tatau. Sa dingo mitu nelo o wento a. O sa marau por o ba bina walebu. Ni sa inga ba mundo a onelewa. Mata ni sa barite ni sa tu bara tu menalau. Melengkara vai tai bidunga mi utelite. Miwa wala tena bulung mai miwa waro bulung tunga ngono balapsa sabar bina tinga biru singam tinga biru no ba bina inu to bito o nanto ni bitumberi
rando ni wa tabuliri rando na tamana ni mula ni ko buni wai pa coach na na bo ni timi sa sala boti boti mundo ni wa kage ure na la boti mo to ya rangele ni matambo sini ana vito ni matambo sini ka bi mi ulao na nganga mi alongata mi ulao na pazemu dai tu mai o so dai tu mai pi ai so mi una nu menir wa tau te ni miau mi ulao tu na ngala ni maro te na mi ngito mi ulao so la na nganga mi ulao so na nganga ka liu te ni mi tu job untuk lo teman sa de sa mana Tiga na turang CEO tu na chairman tu na tambah sini Fijian President teman dan anak buah bina awal lagi kemdo dan kami na siluman ni ko ni wang mana kene rai yang anak mundo waktu lo bina ka anak mundo biru te bina ka ngono rokon anak mundo biru taki sarto mata taki biti na mundo to ngonelo betul sana ngolean yang gitu ni rakabi ni guru ni maram turun ngomong nanti kundo to mana dasar walebu nelo binaka na walebu na bito ko ni bilu tik binak sabang ko na kene rai we kundo na ndo bitu be turana coach te kundo na do wata bulini na walebu na bosok na wale na bitu beli watama na wale na bitu beli quando begitu ya non do kila do wase na taleli do aba kalunga tekina sami bang wala kene rere do sala busara do na ngone legala do sama do busara na butura rani gitu non do buru o sawa na sara wale bitu do we ke mundo na magitin kawalo do na waru la butiku do sala tingo do na legere tiku na waru ni gitu Esang te un mundo tatanga mundo no diru to na toka mundo por sana ando sana la wade ti na vide sin esa tu medio do la kondo le bulida do reida ndo le sumai ndo poto wata mai na ka mundo na gabi tare ki ndo tare kina ena mundo be sin ni mata to my favorite team Fijian I speak in language English and I say Fijian. First of all, I remember the first time we came here, when you went on your tour in Super W. Remember what I told you. That one day you are going to come back here, come do it total to go to the next level. And I had promised you guys, so when you go, today again I heard the word pressure in there. In the Fijian language, pressure is not in our dictionary. I'm sorry. This is the only place when you come here, you release all your pressure, everything, personal pressure, bring it here with me. Leave the pressure with me, leave everything. So go as a rugby player when we leave our shores. You know, I was told by the CEO that there are more rugby clubs, women's rugby clubs are being formed. So I'm worried. I'm worried about the men's rugby. So, but it's you have inspired a lot of young girls out here who will also want to be like you in the days to come. So, like I said, pressure is not enough utility. Remember that. Itu saya cakap dengan dia Kau salah dengan orang orang bos orang mau bikin do, waktu mereka bikin do lah kau liu, dia tanra ni do nongon do nongon mendara segala itu ngom do sana lah kau liu, kita tegi biti guru, sindo bikin do tanra, waktu lengan kena kau bos juga ni ngom, sini bang bote su tanra ni do nongon do nongon talah dah, kemini nongon ni lah, mati ni tim ni marah melakukan kita guru. Na batang ini dia do sabi to mai Super W do sabi da kabumia sando na kana ni mami vito politika ni viti o sabi wali mun tura no prime minister mun ya to tol mun ya kutami viti lang kita ya da sini keraji do sali tewu juga na muturara do sana worlo ngani kita mo be bukan ngota tu ko tibi kimdo
na nomuni matu wale era nomuni le ni wewe no le muni le ni abusa matangali toka era nomuni ndule le sana sa keme mitu waro tu wana vito kone ni bekemni yo ni re na wale ngona wale leo ni nonda mati tobi au tu gole bikendo ndo sala ko na kake yo kilale na wata ota kana no mlingito e dona kai tu no lomo tartar se daba biti tu me ke yao porque que tu no kene wale silesi ni la ni bangata ni lingito ni la kone alo ngala ni le stena mai tu ke me sota talike o sabe wale tu to ne kana ko ni bilungo sa ni sin ka o sabe na sa tonga ke do sala ngando lingito to sana wawa re to ke no ni le sumai o sabe ke muni na mate ni ngono ni lang mai o re to no mate ni go sa elo ndei ni na lako ni na le kote na le biti ni na le o ni na lako na ganga ni na le sumai na ganga o ni na le biti ndo ni sau e na ga re to buru na bi le sing sa to be sao kerwa lako i London ker le bitango mo te ke na tura na tui King Charles III ni le bitango tarong te ko na house Fijian President we have a women's rugby team too in Fiji and they are creating waves in that part of the world so goes hat to yo kwa dona no mo sa tura na tui mai London King Charles III dan kena cuba kaya na nolo bitango na batal nonton kambali cibiti kata sana gitu ni boleh atau nak komulo dia dan cuba di tim ini eu tu cuba saya tim ini marah mana tim sa tim ibu biar nanti mempersiapkan kesandor karena itu politik biar satu ni masuk ni nangolani ngole naganga ni le sume naganga to no vital talike to no meso talike ni bite ke bi kito na nondo fotunga all your worries all your president you have live with us go as a rugby player kalau ngata le rola Lulu Putra Presiden sa Cinti Talgo mulai Mana?